Hello everyone, মই Dr. Chingjae, Rafa Clinic laga surgeon ase. Ami aji coronavirus COVID-19 laga olop kotha kobole mon ase. Aji pura coronavirus laga kotha koigena pura dunia de sob jaga de infection hoigena spread hoigena ahigena India bi stage 2 de infection level de ase. Itu mane ami kan India de kun infection hoy ase jani ase aro foreigners kan aigena infection loigena bahar de jaigena aha khan infection loigena aha khan bra kundu alage infect korise etu manu khan trace kurobo para laga level de ase holebi mohala fear mohala worry do idia stage 2 level de thake infection do community level of infection de spread nukuribole nimite ami kan pura kosis korigena thake ase etu de some of important cheez mokan kuribole do ki ase kole paradak kun bi alag jaga bra infected jaga bra ahan to paradak tagan khorai ahigena do bahar de gatherings de public places de nipirai gina nijur la khorde thagigena mask khan wear kurigena aro ki instruction dishe hand washing sapa personal hygiene iduan thagibul laga instructions bahar de positive cases detect kura jaga bra ahan do iduan bishi important ase mohala most drawback mohanla especially Nagaland de aro mohan laga jaga de sopra tangor drawback to kundu manung infected ase kundu manung infected nai najana laga drawback ta ase kile mohan ke testing center nai kundu jaga infected jaga de jaigena khora aha manung khan at least itu symptoms olabole at least 14 days nishna lagi jai to dai aigena test to korea nai test to negative aro test to korea nai inaga aigena taige infection hoa to na jani na taila khor manungan ge taila khore thaga bura buri khan ge pacha khan ge tahanla khor manungan ge infection kurile amigan aro control kurobole na baribo etu bra individual personal responsibility loigina nijur traveling histories jani gina alag jaga de kitab porigina ha khan do paradak takan khore thagibole try kuribo lage hat sapa kura sikhibo lage hand washing kinaga method ase itu mokan alag YouTube alag channel de bi bishi dikhise hand washing aro hand wash kuribol laga na thagile do hand sanitizer mokan use kori aro paradak to especially symptoms thaga khan khasi kura aro sordi khan hoa khan do paradak to mask to wear korile bhal ase aro itu logode itia konishina infection do khasi kuradam de droplet infection khasi kuradam de ami khan la thuk ola etu brai infection hoy nole ba contact pra infection hoy apni khasi kori dibo apni table de etu apni la khasi apni la spit to thagi jabo apni la hat pra apni la nak te chuibo apni la hat pra apni la muk te chuibo apni la hat pra apni chukur te chuibo etu churi na do aro apni aro table de chair de aro darwaja de thuri na rakhi dibo to khor manung khan nole alag manung khan bra apni bra infect korina chari dia jaga de thuri se gole taike infection lagibo etu karone paradak hand hygiene mask wear kurobole apni la cough to dusra manung ke na jabole aro ekta wrong concept about us to ami kan mask wear korile ekdom 100% secure noy 100% protection noy mask wear kurado ki se gole ami kan bra manung ke infection nidiboli karone wear kori ase mask prado 100% protection eko nai alag mask ahe any simple khorde bana mask ekta ase ar ekta mask to surgical mask koi 3-ply mask ar ekta mask to koi ki N95 mask or in other words other country they do P2 mask koi edo P2 mask or N95 mask to takando olop higher level of protection dibole chances hai kile do 95% of the particles to ami kan etu mask wear korile do ami kan protection dio pare so all bhal quality to N95 mask nole do P2 mask si bhal ase nole do alag normal mask bi ine khorde banai na nole ba ami kan surgical mask bi wear kuru pare kunba infected khan kunba khasi kura khan do aro khasi kura ne apni la hate mask bi nai apni hate eko bi nai gole do paradak khasi kura la advice kura to khasi kurile to hat te khasi nukuribi koi khasi kurile to apni elbow de ena goina ena khasi kurile to bhal ase kile do apni hat te khasi kurile do
apni la hat pra khasi infected to apni table di chari dibo chair di chari dibo ena koribo edu karone khasi korile do paradak elbow dehi ena gorna khasi korile bhal hand washing bi shortly moi koi dibo hand washing de hand de do sob pra infection do fingertips pra hi jai ase edu bara do paradak to hand washing do khali any kind of soap sabon kina sabon holebi khali tetoli lage koi na nohoy life boy sabon holebi detol sabon holebi kila sabon holebi sabon lobi pani lobi aro hat to ina una palm to palm sapa koribo lage aro back of the hand sapa koribo lage ina orna ida thumb to sapa koribo lage ina aro fingertips to sapa koribo lage aro knuckles edu back of the knuckles kan to sapa koribo lage edu one step to bishi important ase hand washing to properly koribo lage hand washing koribole para nai bole to konoba sob jagare hat thulai gena berabo na pare holebi apni kla convenient garne apni hand sanitizer koi gena ahe ami alag youtube channel de moi digina ase hand sanitizer ajikali bisari libi na pabo holebi hand sanitizer kinaga khorde nijula hand sanitizer kina banabo edu bi ami ekta youtube de ekta koi gena ase edu nishina banai na apni ekta bottle hand sanitizer banai gena apni pocket te tali gena apni berabo pare aro apni ini hat dhula laga jaga te hand sanitizer use kurise kole do at least 99.9% germs to apni kill kuro pare last time ko nishina idia hand sanitizer bi thik pura banabo lage bishi manung bra wrong method of hand sanitizer banabi digise because hand sanitizer da at least 60% of alcohol thagibo lage moi ko ase kile that is recommendation WHO la recommendation ase CDC la recommendation ase guidelines te ase ki hand sanitizer means at least 60% of alcohol thagibo lage naga koigena ase to ami gan banadam de ami methodically moi ekdom procedure wise moi far bra youtube te koigena ase edu saisi kole to apni gan janibo ki hand sanitizer kinaga banao paribo aru edu banaise thik pra banaise kole apni hand wash aru hand sanitizer compare korile kundu bhal ase kole to hand wash hi bhal ase holebi apni hand wash kuru na pare kole to hand sanitizer use kuru pare du karone moi laga request to public ke aro moga laga Rafa clinic la team la request to ami la request to ki paradak ekdom seriously bimar howa nai kole to ami an clinic te bi nahile bhal ase ajikali to serious bimar ase kole ami an sabile ready ase holebi iman serious noy routine check up karne to paradak attend nukurile nahile bhal ase kile to overcrowding howa aro cross infection kan hobole chance ase aro paradak social gatherings aro party khan nishina aro ine group pra chama hoigena ki party khan na thakile to bhal ase kile to inega group party khan inega thagise gole to ami kan cross infection hobole chance ase de koa nishina India de 500 nishina infected ase koi ase India de 500 nishina infected ase holibi in real do kiman infected ase koise gole do I think 500 multiplied by 10 or 500 multiplied by 15 times infected hobo in real figures to holibi India in test to 500 something ase in real scenario do 500 multiplied by 10 or 500 multiplied by 15 times infected hobo tolido unseen infection comes time and again infected holido aro mohan easily second stage pura third stage to jabo this community infection hoi jase gole do aro ami gan edu control koribole bishi diktar hoi jabo edu karone overall public sob ke koa do mohan do stay at home amila ekta one of my friend kunba bra likha nisna rest at home or rest in peace ko nisna which one do you prefer rest at home or rest in peace ko nisna thamali gura nisna holebi hosa nisna ase bahar de jaigena ami kan majode kun ke infect ase na jane test bi kuria nai na jane to social catering de bishi thagise gole do ami kan cross infection chance ase or another again repetitions kuribo bahar bra journey kurina aha kan infected chaga bra aha kan moram bra at least nijula khorde self quarantine kurigina nijula khorde isolation de thagigina personal hygiene bhal bra maintain kurigina bahar de no olaigina
মৰম বৰা ইনাকা থাকিলে ভাল আছে কিলে আপনি বৰা ইনফেকশন স্প্ৰেড কৰি কিনা ষ্টাৰ্ট কৰিলে তো আমি কান কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ না পাৰিব পাৰাডাক হস্পিটেল ক্লিনিক্স আৰু ডিস্ট্রিক্ট হস্পিটেল সব জায়গাতে আমি কান সব ট্রাই কৰি আছে কি আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ পাৰাডাক হলিবি আমি কান কি টেস্ট কিট নাই টেস্ট কিট না থাকা তাক তো আমি কান না জানিব কি মানুহ ইনফেক্টেড আছে না নাই গনা তো বেস্ট ওয়ে তো নিজুলা খৰদে এট লিস্ট আইসোলেশন দে নিজুলা খৰদে বাহাৰে নলাই কিনা ষ্টে এট হোম খৰদে থাকিবি থাকি কিনা পাব্লিক প্লেস তে না যাবলে আৰু আননেসেসারি কেটাৰিংস না থাকিবলৈ কাৰণে ইটো অ্যাভয়েড কৰিবলৈ কৈ দি আছে ইডিয়া কন্ডিশনা দুসরা দুনিয়াতে তো ডিটেকশন তো টেস্ট এন্ড টেস্ট কৈ আছে WHO লাগা ডাইরেক্টর বড় কৈ আছে কি টেস্ট এন্ড টেস্ট ইজ দ্য অনলি ওয়ে কৈ আছে এন্ড সলিডারিটি কৈ আছে ইটো নিচিনা আমি কান বি ইটো লা ওয়ার্ড তো ফলো কৰি কিনা পাৰাডাক পাব্লিক responsibilities as an individual responsible citizen nishna amigan paradak at least nijula khorde pahade unnecessary no lagena thakibole try koribo itia conditioner marks to ekdom 100% apni protection guaranteed nohoy apni protection na pabo marks lagaile apni only thing is ki apni infection do manungi nitibole garne paradak kori ase aru ide sademde most of the time to manugan bhabna kori infection to khali pachake lagibo infection to khali burage lagibo inaga ase holibi infection to sob ke lagibo coronavirus infection to sob ke lagibole chances hai holibi severity of infection to all people pura khange severity of infection to comorbid disease thaka khan alag bimar thaka khan for example diabetes hypertension alag bimar thaka manu khan তাইকে আৰু করোনা ভাইরাস ইনফেকশন হইছে গলে তাইকে আৰু বেছি সিরিয়াস বিমার হবো ইটো এজ এ নলে তো ইনফেকশন তো ব্রোন তো বাচ্চাবরা লাগে না পুরা তাক ইনফেকশন তো বেছি চান্স আছে ইটো বড়া পারাটাক আমি কান নিজুলা খৰদে থাকিবলৈ ট্রাই কৰিব হাত সাফা কৰা হ্যান্ড ওয়াশ কৰা ফলো কৰিব আৰু মাস্ক লাগাবলৈ ট্রাই কৰিব কফ কৰিলে টিস্যু পেপার লৈ কিনা কফ কৰি কিনা ইটো ডিসপোজেবল কৰি দিবলৈ ট্রাই কৰিব আৰু টিস্যু পেপার বি না থাকিছিল কফ কৰিলে তো এট লিস্ট এলবো দে এনেকা কফ কৰিবলৈ ট্রাই কৰিব আৰু পাৰাটাক আমি কান হ্যান্ড স্যানিটাইজার্স খান বি ইউজ কৰিবলৈ ট্রাই কৰিব পাৰাটাক সোশ্যাল গ্যাদারিংস সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং প্র্যাকটিস কৰিবলৈ ট্রাই কৰিব এটো কান আমি কান সব কৰিছে গলে তো আমি কান ইটো ইন্ডিয়া লা স্টেজ 2 তো স্টেজ 3 তে নলৈ যাব আৰু আমি কান ডিজিজ তো কন্টেইন কৰি না ৰখাই ৰাখিব ভয় খাবলৈ লাগা নহয় প্যানিক কৰিবলৈ ভয় খাবলৈ লাগা মেসেজ নহয় হলিবে আমি কোৱাটো আমি কান সব মিলাই কিনা কাম কৰিলে আমি কান সব মন দি কিনা আমি কান ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সিবিলিটি লৈ কিনা কাম কৰিছে গলে তো আমি কান না পাৰিবলৈ লাগা বেমাৰ নহয় ইটো ইনফেকশন ৰেট তো বেছি হাই আছে ইনফেকশন ৰেট তো বেছি স্প্রেড আউট হৈ আছে কৈ আছে নহলে তো মৰ্টেলিটি ৰেট ইটো পৰা ইনফেকশন গুৰা বেছি সিটা মৰি যাব ইনা লাগা নহয় ইটো মৰ্টেলিটি ৰেট তো একদম একিউৰেটলি ইতিয়া WHO বি ইতিয়া ৰিভিল হোৱা নাই লিভ সামৱেয়াৰ अराउंड 3% নি কৈ আছে আউট অফ 100% ইনফেক্টেড তো 3% মানুহে মৰিব কৈ আছে তো ইতিয়া ইনফেকশন হৈছে গলে মৰিব ইনাকা নহয় অলবে ইনফেক্টিভ ৰেট আপনি ইনফেকশন হৈ কিনা আপনি আৰু বেছি মানুহে ইনফেক্ট কৰিবলৈ চান্স বেছি আছে কৈ কিনা আমি কান ইটো কন্টেইন কৰিব কোৱা আছে আপনি ইনফেকশন হইলে তো মৰি যাব কোৱা নহয় দুকাৰণে টু সাম আপ মই সব to sum up everything let us practice khorde thakibole to stay at home social distancing avoiding social gatherings public places unnecessarily personal hygiene practice koribo wearing mask and indiscriminately spitting korigina thuk phelaigena sob jagate thuk phelaigena nibirabole aro paradak to hand washing শিকিব আৰু পাৰাটাক তো কুকুতে বিৰাই লিবি হ্যান্ড স্যানিটাইজার্স কান ইউজ কৰা আমি কান শিকিব আমি কান এটো সব ফলো কৰিলে তো আমি কান এটো বেমাৰ পাৰি যাব ভয় খাব নালাগে মেসেজ প্যানিক লা মেসেজ ভয় খাব লা মেসেজ তো আমি কান দিয়া নহয় আমি কান এনে ইনফরমেশন লা মেসেজ দিয়ে আছে আপনি কান অলপ শিকিব পাৰিছে এটো অলপ জানিব পাৰিছে আমি বেছি খুশি পাইছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ